adaba birtalong pen niliklar EDBP non arjuik tha birtang ton pen Chokihola police station angkang inglong ikpi anglong apuchong along kidamtang 3.5 4 ni India Air Force Sukhoi Su-30 MKL Ron kachidan arot mate jet fighter kiklodam chokajok adimalong amatsi mecho deklo bangso hudrot ki pangjara pilot bang hiniatum aprandam nangjule birta ki pachini pono tenke kiklo chok jet fighter jorhat pensi nang pangjar sikai kia son sekia hud ki pasundam ji aphan kachi contact mate losing radar pena joksi lapusona ki sung ki phonang pusi pachini ko Pangso jet fighter ki kluchok aputhak India Air Force mati IAF pen ke pachinia tenki apran ke damjui banghinia pilot squadron leader Anuj Lapen flight lieutenant Parvez Durakkar pusi pangthek pon এনেকা হল কথাটো তুমি এটা কৈ দিছিলা ওচৰতে ষ্টেচনৰ কথা অভিযান আমি বেলেগ জেগাত আছিলোঁ লগৰ কেইজনমান ফোন কৰিলে এনেকা হৈছে দুৰ্ঘটনা আমি ৰাতিয়ে চাব আহিলোঁ কালি 12:30 বাজি আমি আহিলোঁ আহি ৰাতিপুৱা পাইছোঁ আৰু 3:30 বাজি পাই ইয়াতে থাকিছোঁ ৰাতি হৈ গ'ল একো চাব পোৱা নাই তাৰপিছত দেখিছোঁ ইয়াতে একোৱে নাই গোটেই খালি একদম কিবা জ্বলা বস্তুহে দেখিছোঁ আৰু প্ৰায় পুলিচ প্ৰশাসনৰ মানুহবিলাক দেখিছোঁ লগত আপোনাৰ যিখিনি আমাৰ এনেই 7:30 এনেকা ঘটনা হৈছে বুলি শুনিছে Kiklo choka jet fighter adim aklong ki pali jia phan pen kiri gitar lipchi aphan thereponi phai trocar ni Indian Air Force atum choki hola long an nang palisi adim along an palidam actually kala bahay hoy to আমি লগে লগে আমাৰ কমান্ড পাৰ্টি আমাৰ থানা স্কুল আমি তিনটা টিম হয় তিনি ফালৰ পৰা আমি পাহাৰ উঠিছোঁ লগতে লোকেল মানুহ সব উঠি আহিছে তো আহি পেলাই 12 বাজি মানত বস্তু স্পটটো পাইছোঁ আৰু সেই আৰু দুজন পাইলট ঢুকালেন তাৰ ইনভেষ্টিগেশ্যনটো কেইদিনমান হয় এইটো তেওঁলোকে এয়াৰফৰ্চৰ মানুহ আহিছে কি বস্তু পাইছিলে চাইছে Nilipen Samson Inti Kathar KATV News KAC Education EM Research Stock PSRP Kalitang ROT Tirangpi Bangso Birthe Penchi Uponsi Hasining Hemreng Medam Julo Thereponi Phai Trokar ni Arona Tengpen Tasam Voi Chulo Lasonsi Kalitang ROT Tirangpi Alanglike Kalitang John Terang Lapen Sika Ronghang Pia Tumaso Pia Dagwamlo Laso Penakor Te Lapen Asikle Maratum Pen Bangkri Sidolo Lapen Alangli Loki Charlie Dhenugaon LP School Mate Rongnihang LP School alongsi Alangli Loki Charlie Cheng Aphi English Medium School along ki Charlie Dun Lapen lake UC School Don Bosco School Lapen Aphi Dimapur along si metric exam tok dun Aphi syllabus kachelar labajok ington kokla Lapen alang li sai ke claim cheng lake 1975 pen 1990 an Union Christian English School along si lo than dun 1970 training kana hud alang li chor pen sitami Bangso School along si lo than rapet lo Lapen alang li Mondoli Lapen areas along Saichar Abdun laki 1978 to 1981 an Difu Longri Baptist ni Mardi ka chingrum along Rapchun bang arpu claim dun lo Lapen 1981 to 1982 aning kan alang li Kongchun bang arpu claim dun thulo
Difu Baptist Church Women Department along tami 1981 aningkan Vice President sitami claim lo. Api 1985 aningkan Women Secretary claim tulo. Lapen alangli Rotary sai ke claim laki 1997-2001 aningkan Ward number 7 Difu Town Committee along Ward Commissioner claim lo. Api KNCA along sitami Penang Ancarab dunlo. Lapen All India Progressive Women Association along sitami Karbiang Long Unit along President Arpu claim dunlo. New Delhi sitami Penang An Women Right Equality lapen Social Justice Aparman chisong dunlo. Lapen alang ligi chengsi KYF 1974 aningkana hud juta aparman chirap chitudun. Lapen Pining 2026 52 KYF ahud tami chitong dunla. Richard Stock bisidami alang lilong Charlie Dunsi KYF apan chirap chitudun bomla. Lapen alang li Pinang An ningkan pen diabetes lapen high blood pressure kisokido pupen se chelang pondo. Lapen alang li Christian Medical College Valor along tami se chelang ponsi chronic kidney disease do pusi se chelang pontudo. Aceklemar atum afang kecing hon lapen kecara ikom aning sikai taketa du don rap kacing humri gomatni kisu kijang ahut sitami alangni kepali dun cing abang ditilo alangni atik pet lapen kang hon pensi aling along sitami ke claim kidam lapen asumar cepathe sitami atik on adur lapen arna malam pensi pathe patinglo Api dialysis lapen kapre ka kiso treatment and bomb tami kiso ki bat pikajok Difu Medical College Hospital along Sichelang lo un ilu pupen Nikos Hospital Dimapur along Ponpen alang reng un idetsi hasining hemreng mi damjuilo lapen alang li ki pamutikang laki achor asumar awsa lapen asumar tumapan chiopon. News report KATV News. Don Parihini Susehem Tunatum EPCLC Lapen Congress Party Pen COC Puthot BJP Party Apan Aningkang Sam Pen Chepong Duntu West Karbiang Long Lakhaner Kep Hamren Constituency ki Parlo Ronghidi Arong Along CM Interaction Program ki Pado Pon Dr. Tuliram Ronghang Bangso Hud Kiram Ta Pora Hud EPCLC Lapen Congress Along Kidu Thipa Songja Po Songja Pietum Amina Party Apan Aningka Chethe Ka Vepen Non na Kile GMLA election Hud BJP a party ki Pahai Dunji Apan Puthot BJP Party Along Chepong Duntu Lapenajok KAC CM Dr. Tuliram Rong hanganing kang sampen hadak kiduk kilak arot mate kiduk kita thai kavi phelang hem kidunang bom hem tunatumapan iruyang bom missenating e don pen banniating akijoy pen don pharuki thom susia don apan nang pipon pobusi lam chakchipi deka Lapen tu rong hidi arong along net archok prabjin pen selam ponpo Lapen pinia mailong ki pipon ason kiso kiun e kachilangji biya chujun choku apan kerap kachu hangdun pencenglok dak ki pipon memorandum ke do ansita eson penison prabjin pen klempon popusi lamchak chi pipon tidak pinin orang pikno dak sie bang pinlang itu ansur ke long ke 1952 23rd June Tasila 1952 23rd June ben ando sie bang pinlang di hawa nasi dagarat ni panang pino jedak bang nangji nang humri nangi pusiki bang lo lam BJP amai nang dunangi ko taso Bangso mailong aluhiaman peng pen kachetong dun CM Dr. Tuliram Ronghang 20 number baithalangso MLA Rup Singh Teron EM Mongol Singh Timong EM Rina Terang Pila pen ong dunga ratchetong pon pen Mesen pen mai pachon pon Skim antame ani kani siang bom lo swan kanang bom tang aji policy gitu tinki bom lo department la claim bom lo tang aji bom bom ko lam long te
nili DC fan da bola pen itu principal sekali itu konsil pen sekitar nili nama kecil agak diman ke tawar bang ke non traffic itu ya tawar non ini long ke non arun di sulong ke dapat buki tawar yang penting je kan Lepas dari motor kereta yang bangkit itu, Umar ke hukumat kita ke orang rumah tawar mati lah sihola mena tawar tanggal itu lah itu repairing yang masuk tension free dan ni Hamren pen Chandra Singh Ronghang, Dongka Mukam Lapen Borthoi Sopen, Priyanka Balmiki, KATV News. Pinia Birta Bangkil Ansikang Tonlo, Dumit Hakmi Kardom.